Rajang Pak Udu. Wih. Di Rajang wali. Kali jani bengi dang ngarit niki. Wis ngengket men ruwet-ruwet. Tenang kah? Diwasana Pak Udu. Wangen itu Pak Mang. Wih, padahal Pak Udu buat tenang kah? Di misi ngarit buen. Padahal raga sing sombong Pak Mang. Adi sing jumah ente ngoyong misi ngarit buen. Menu main kita kok mang kata kona. Wih, bagat di Pak Udu lah rumah niki. Aduh mana ke bedau ada, bedelot ada, bedangin ada. Wih, ini mari sing sombong saja niki no. Gua mobil udah ngelah Pak Udu. Ada mobil setelu Pak Mang. Busing ten manggo, bu mesaput den to. Wih, bibi, ini mari merendah saja nih. Sajaan Pak Mang. Wih, Pak Udu liu berarti ngelah niki. Mau motor udah ngelah niki Pak Udu. Lah masih motor tetelu, lah motor Pak Mang. Wih, tila masih ngarit ya niki. Angon sambilan den Pak Mang. Wih, hebat gak? Tila Pak Udu. Memang apa deh kan sehari-hari ini Pak Udu selain ngarit dini adikan tiba kini ngelah aset mobil, aset rumah, aset motor nih ke pantauan nih kadang kadang dot mana milu loh orangnya Pak Udu. Menghayal Pak Mang. Wah saga gak ada sajaan. Cicing. Ketawangnya awakin ngarit. Orang ngeliung lah aset. Yen tawang kita awake. Laset itu saya cuma suka ke Pedemangan nih.